कुमजा लिसिंगनी निपान 2008 तगी चही खुदिंगी रिन्यू तौर सांगदोग लाप सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन कुकी मिलिटेंट सिंगा स्टेट लेंगा सेंट्रल लेंगा की ट्राइब पार्टाइट अग्रीमेंट है बतारे मसी सांगदोग लाप 2023 की मार्च की तांग अमदगिना 2024 कुमसी चही की फेब्रुआरी की तांग कुन मापन फाउब चही में सांगदोखरे मतम लोइगरे है बतारे तो हौजिक फाउब सिदा मखाताना सांगदोकपर तर सांगदोक्तबगी वाकम लेती इलेक्शन मार्क लाक्सन करे अदबु सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सी मसी एब्रोगेट तौनबगी दमक लेंगा तक्संगनी हाइदुना स्टेट असेंबली ना हाइरिबा लोइब नुमित हाइदि ममांग चहिदि रिन्यू तौरपद लोइब नुमित ओरिबा चही सिगी फेब्रुआरी की तांग कुन मापन हाइरिबा नुमित सिदा स्टेट असेंबली नसु हाइरिबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सी एब्रोगेट तौनबा सेंटर द तक्सन बाहाइबगी वारेपसु लौखिबदि लई अदुबु हाइरिबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का मरी लेनबा कुकी मिलिटेंट सिंग मथक्ता एनी काइंड ऑफ अकन सेक्शन थरांग लौखटपगी वाफम थोदोन तादब तारगसु कोई अतोप थबक थोरम सिंग असिदा दिलेंगा की माइकेदगी पर्टिकुलरली कोई सेंटर के माइकेदगी लौखटपगी ममितारी एनआईए ना चार्ज से थांगलकपा रिसेंटली मियाम ना दम खंगरे चार्ज से सिदा कोई तोंगा तोंगानबा सिक्योरिटी के आर्मरी दगी लौखटखिबन नोंमै सिंग असिना कुकी जो कम्युनिटी दा मकोई द वायलेंस जाथनबगी दमकता हाइरिबन नोंमै सिंग सिजन की हैबगी एलिगेशन एंड आल्सो मैते लाल होब सिंग असिना हाइरिबा मणिपुर की इरांग असिबु हेन कंखर हनबगी दमकत मखोइबो चंगतोक चंसिन याहनबदा एनएसएन आईएम न मतेंग पांगे हाइबन चिंग अदु टारगती मैते के लालोब सिंग अमदी एनएसएन आईएम सिंग असिन पुंजलगा मणिपुर की इरांग से हेना मै हवली हाइबगी नैरेटिव अम याम कन सागली हाइब तारे अदुबो तसेंग मणिपुर की इरांग थोलिबा कुकी खुलाई पाइब सिंग हाइब तारे मखोई मथक्ता लेंगा की ओइबा ओपिनियन दि लाक्तबा हाइब तारे इचम चंबा मखोई मथक्ता ओइना अटैक चथबिरे हैबगी वाफम सी लेंगा की माइके दे सु पर्टिकुलरली एनआई की माइके दे लाखमी ममिताबा ग्लोबल की ओइबा सु मखल की ओपिनियन में लेरिंग है से सु मखल मोंग मयाम दिलाई है तारे तो हाइरिबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दि केमता एक्ट तौद्रगा अतो पतब सिंगसिदा करिगी एक्ट तौखली नो हैबगी वांग दुनी खुरमजरी दोन यंग्रिब से एसकेटीवी ने राज नोंगथोंगबम द मणिपुर फाइल्स की एडिशन से मयाम बुतार मोक्चरिंग से मणिपुर फाइल्स की एडिशन से द साइलेंस ऑन सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट but action on others haibagi matang sida khanane nu damakang se koi studio links in lebiri basi joining us tonight on the Manipur files nga si koi studio links in lebiri basi koi yoja aya Robindro POKNAPHAM gi editor ni yoja Robindro baham taramukchari welcome to the show appreciate you joining also joining us Manipur University के Department of Law की HOD Dr. Y Premananda ni yoja Premananda basu taramukchari welcome to the show appreciate you joining too and also joining us International Peace and Social Advancement IPSA Manipur की Working President and also Kokomi की spokesperson KHURAIJAM ATHOUBA Sutaram Nokchari welcome to the show appreciate you joining too ahan base ai ATHOUBA de malak chari ATHOUBA kamai thambi bi ai ngasi ki topic se kamari le silence on suspension operation se kari tawrab ge habi hamdar hojing me mid yoksel e koi February ki tang kun ga mapan da puloi loi gra bani kamai thambi bi ai su agreement gi magi matam loi hi bagi पोची थोइदोक्त्रगा अइना उजबदा सुगी पॉलिसी सी पॉलिसी ने हेन मरु ओरे कोइ अंडरस्टैंड तौबदौसे मरमदि कयनो सुगी पॉलिसी ना तौरैसी इंडिया गवर्नमेंट ना मागी काउंटर इंसर्जेंसी पॉलिसी अदुगा कोइ नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी ने हायरगा फॉरेन मर्सिनरी सिंग अदुगा इंडिया की वैना प्रॉक्सी आर्मी सी ग्रूम तौरगा मखोई सी इंडिया की प्रॉक्सी फोर्सेस वैना सिजनरगा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन दा कोई सिजननबगी मोगी यामना वेल थॉट आउट मोगी यामना डिसीटफुल डिजाइन मखकनी हाइब डिजाइन सी मैम रोय खंगनरे 2005 ता म्यांमार दा बेस तौबा militant leader na lead tauba dumluba ZRA gumba group sing si India ki sovereign territory manung da pusallaga suspension of operation tawnana maram karim leite 2005 ki mamang da ZRA ki militant singa Indian army ga any kind of violent confrontations or conflict or ambush or encounters tawkibagi record history karim leite. So in simple terms, there is no question of suspending operation with those group where there is no operation at all. Right. Operation sunai leita ba group ka operation suspend tawmai maram kaim leite. Ara moi gi agenda di kai no hai kanda higher ba group sing si
मोगी existence adu mogi movement moji empower tawnana ba mogi sigi mercenary forces sigi mogi Manipur territory mungda India gi territory mungda legitimize tawnana ba honabada chundagi suspension operation haiba formal agreement amagi mamingda under the disguise of an agreement called suspension of operation adu da haiba sigi terrorist group mayam se marwena moidi narco terrorist ni kaigino haikanda they have been indulging in sagi narcotic affairs to generate their resources and fund mobilization aduna moisi adumane legitimize tawnana ba khaki moina benchmark ama India government lobani adugi agreement du ne koina suspension of operation haise aduna issue is intention of the government of India masigi legally validity label laitaba then suspension expire oy de habase hujik expire oy hairaga so when the Indian army has certain clear directives from the government of India to not engage with those groups who are in suspension of operation earlier, then there is no point of engaging in any operation to those groups. Adu kaim to ngai manam leite. Adu leita banina higher group sing se. Masi hujiki am obvious oire. And higher pochina engineer tawraga handaki Manipur da thoiba 2023 gi May gi ta ohum dagi suddenly thole basigi armed militant attacks towards the civilian population sigi si engineer torokpada these are all sagi magi key drivers sigi suspension of operations sigi loi oirapane aduna India government hojik tawrisi kaino haikanda officially di moina basi yaude hedana moise evade toroga sum channa langna bani proxy oina toroga sum atopa mercenary forces me am sinaraga sum tawbani na adeda pibam jine yaraktabani na on ground the at least sagi responsible state government am lady who are the in charge of sagi absolute in charge of law and order in the state adu high river state government masana cabinet resolution lawdana sigi group singasi they have violated certain rules ground rules and moisi ekoi suspension operation makata na tawro moi de ekoi withdraw orientation law greba that is legal aspect ne adugi legal oiba decision no state government laura kandadi India government su high report directly moina yaro edu adum chathau haibing moina high bangambagi moina moral right kem leite leitabanina madugi suspension operation si abrogate tawbana to withdraw tawnana bagi state government na madugi proper magi evidence me am establish taw lei thokram na India government si kadum chato ke do si khangdaba ana ahan bagi first year 2023 gi matam sida India gi responsible political leaders singna Home Minister na External Affairs na several occasions singda ngang ki ba pi gi ba moi gi statement sing si hojik tam tam na self contradictory oirakpa matang me am yausale handak the recently Home Minister na pi riba thoi bi irang si metei ga cookie ga phamin na lo shani na haire se they want to wash away they want to shy away from taking any responsibilities moi si sunga yaude na unna na ba honari ne ba tabudu bu somda field da oire ba circumstance na determine tawre report mayam si yeng kan di they are directly involved moina empower tawbudagi moina instigate tawbudagi moi gi design to the thabak tawrok padai ne ba sai gi chinkuki narco terrorist mayam amana metei civilians sing the land tabang amakrise ara high ba du gi deliberately land engineer tawrok tahalai ba land do aduda mi amagi magi natural instinct na yadadana self defense tawna bagi arai ba thang ten pai dana degi arai ba khulai ko thi dana lo dana mun dana toroga ngang dana bo honara kanda hojingna irai laina ngasai gi adu ba group mayam do adu dana NIA naga report tholok dana adu khakta da adu gi amlu tawduna cookie sing the lan tana na sijna bane ha statement ama thoga somla kan degi kapak kriba mayam se karai de no kari no maino kari khulai no hiduna kaim to pandab se so it clearly indicates there is completely a bias a policy asserted by the government of India in this Manipur conflict, and they cannot run away simply like this. Okay. Adubo mayam hana chingner ba wapum sing adu sumayek sing ai have ki wapum sing ni ujaso asin ngi se uja PREMANANDA ngasai ki chingna ba wapum sing mayek sing have adubo su sida di act of the ba adu athobun sa be thambi khre su gi mathau se haidi operation leiba kangu da suspend to ba habne to operation sung to to kangu ga suspension operation leibani na hojik madu renew to ba habagi thoidona wa han thong leitaba gi mong adu ga laiba stand mayam haba tare stand sing asida
नुमित खरनी ममांगदना मणिपुर की कॉन्फ्लिक्ट सी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ने मसी टेररिज्म नत्ती है बगी वाफम म थमगे हेबतारे मदुगी मतुंग तारकते एनआई की ngarang han की लाइब चार्ज से तयारोइबो वाफम एनएसएन आयमना मतेंग पांग मैतेला लोलुप सिंगा मणिपुर की इरांग सी हेना कंखलनबा एंड आल्सो खुलाई लाखिबो मयाम सिंग असि स्टेट की आर्मरी मयाम दगी मसी कुकी जोदा वायलेंस अथब द सिजनबनी हाबगी वाफम सिंग से लाबनीना अदो आइदुदनी लाइब वाफम सिंग सागी टेररिज्म नत्ती हरि हाई से terrorism natri se karam babuno terrorism ne haidun habne sing me am lak haidit asondagi han haram se narco terrorism ne habigi wafam amma yam sauna hairi even hairi bo wafam se terrorism nati harbe target only narcotics ki problem amma khag leibani otherwise rest is ethnic conflict koi community masen khana jabani haina lobu wafam ne duna community ani du dialogue to hoga losen habigi wafam zu lak turi adubo community ani dialogue to hongani haiba targa su community amada dia adumak charge tawri haiba tare आइदी कम्युनिटी अमबो अदुम परपेट्रेटर अमोइना कल्प्रिट अमोइना चार्ज तौरी अदुना सिता क्रॉस बॉर्डर की ओइबा नत्र ngसागी ट्रांसनेशनल कॉन्स्पिरेसी द फागिबनी हाइरिबा हंदक की चार्ज से पलैसे मोरांगथेम आनंद की केस त पलै हबतर माउंदी फागिबा नोंगै मरी की मनुंगदा फागतप नोंगै मरी की मनुंगदा अहुमदी कुकीज ngसागी कुकीजो मथक हाइदी ngसाई आर्मरी दी हुराम द योरपा लूट तौबदी यावबा नोंगै जिंगदुनी हाइबगी वाफम न सिंग पनबनिना कमाय थंबिया अदो एरिया सिदा टेररिज्म नति हाइ अतबो क्रॉस border na taga transnational conspiracy asi the only maite giduna mamang da dum puthok mami tare si akhoi gi ras nu se haibiri sa masi akhoi na chamna khanbadi chumde ko chamna khanba chumde di manung da bigger conspiracy leiri ko akhoi na conspiracy hai adagi di political science ki oja sin na politics hai ko sida bigger politics sam leiri masi kuirabani hoba akhoi na khangau da banani akhoi 2005 the akhoi suspension operation han bada asar pulga sign tong no base masai di horobani conspiracy mamang du horobani aduga majai conspiracy leiri haibagi keno se proof si madai di horabani majai suspension operation su hai si asai gi operation du magi military activity ju leidana suspension operation ceasefire ne tawrisi fire di sok tawna ceasefire han toksambe wari ne ba adugi post 2005 swai di hore ai tribe ne haire adai horabani conspiracy se akhoi na khangdabani na khangdabadi akhoi thodokno su nainaru da hai tare akhoi mayam se akhoi leigadoba lifestyle se dum leijeraga chamna leijeru buto aseng 2005 tagi horabani choba bigger conspiracy ma government india ne adagi di akhoi gi nasai gi kuki lalolu hai tare ko mo akhoi phajabe de kno adi ufo ga hai mami ngam phajai upf united people front kind hai ba kuki national organization ga moi kumari kumunga tawri che masi su malan bai tare asengbadi india gi akoina port si mami sum sengakpani ko amadu haina akoina allegation tawbanati lamaya public domain le leiriba document mayam si yengbada chawra pam sum bab la koi wari ne ba tawri ana hojiki potu ne dana su gi swaisa masi akoi naina pham thoi aduga masi naina bak na tab akoi gi kano dagi kara port kha thambam change ba ko anu yam phai akoi manipur file gi kano sida SKTV ni ngasi puthu ise yam thengam ne du phai ana asengbadi su ai se akoi gi treaty ni international law treaty haire aduga india law na agreement ga haire haibiro asengbadi akhoi gi 2000 handak chahi gi 29 february dani mana mai aroiba numit chinatra adu niyom dadi madu chahi mamu extension tawdoni aduga chahi extension tawbudu da aduga extend tawdi marak to the joint monitoring group chigi meeting mo phamdone chagi party hum ji yauraga adu su phamba je koi taate adu khangde ko khoi da public domain ni thamdana manung daga phamba ga leibra khoi gi di kaim kan da khoi si democracy ni de hairaga khoi gi state government ga su haidok ta port ka sum leram ba su ai ba ko adu mayam da khoi na uruba yadre ana asengbadi joint monitoring group phamba gi pochma khoi thengnate adu ga agreement si asengbadi iraga in return da tawba ma agreement si verbal agreement su yai ba ko masa khoi khanga da mani lo da yaw bani agreement si verbal agreement yai agreement da gi hendok to su taw na tacit agreement na kaita haina da mit yeng na yanar su yai ni yabu yana ge ana adu gi port ka su mang leibra khanga da ba adege ji sai thambi gi bada khoi gi honorable home minister union home minister na masi terrorist activity nate terrorism nate ani si wari sanaraga dum phani kaina ga june mari gi matung daga tawrani kaina man engage ama pi ba lei ko adu ga yeng da kham june mari gi matung da yana ba port ka puraga si sanau se na to long thadarak pa ya ba su yei ko helicopter da pairaga aeroplane da pairaga state government da si tawrabani yarabani kana port long tor da khoi ka su kan to ngam ti khalang to bushe adu masu yam chin ngai oi adi mai na terrorism gi por ma na te ma na hai ba do madu da ai interpretation sum khan ba da
pot ama masidi yauri su ga mai leini man haisi su sina asengbadi suspension operation sin extend tawda ta ga di su leitre niom da ga su je no more existent in law ne ba ko adu leitrabadi na akhoi gi moi mathakta akhoi nongmei ka pa yare party atei duna ko opposite party government india gi magi leiriba armed forces mayam sina akhoi gi akpasa pi ba yak toine ba ko adu gi potu leibani adu gi potu leitaba male akhoi amisana haibsa koina pari sidi mamangi potu ni do manung da leiri sidi mana terrorism na ti haise su ji advocate tawragadi nataga su ji extension tawdragadi no more su in the eyes of law adu leitrabi nium de kaino lalholuk oiba nongmei kapa mi hatpa adegi di gang khupu duno tawba moi sidi lu lejari ni kai lo no hakanda unlawful activities prevention act 1969 se adugi matungina moi si unlawful organization natraga na khara lekhat pa kang terrorist organization loktok tu ne ba maitai gi jai extremist ka moi na hai adegi di belly base armed group kan hai mo pa je moi thogo ma adu singdu di moi na unlawful organization degi hendokta na terrorist organization ni lokthoi ne ba ko adu lokthok doi ne nium de di su le tam matam da moi du di nongi pai ko chali ba singsibu aini ya ba organization oi du ri bro su le ba du gi moi si wari sana ba suspension operation le bi nongi kam na da ba gi moi da legally moi si recognition pi ga thambai wa ne ba su le tra ga di next step the kind of automatically they should be declared as a unlawful organization or either terrorist organization under the section 3 and 4 of Unlawful Activities Act unlawful activities prevention 1969 gi makha lokthok doi ne ba adu lokthok ti gi lokthoi hai ne ba amisana hai je kai mate ba terrorist organization na te hai de kai no kanda unlawful activity prevention act 1969 gi makha da will not ready to declare them a terrorist organization hai na tro adu politics su yong na koi khang da ba ne aduna takpati manung si da leiri si moi si akhoi na pakhat pa ja koi koi ra ba ne hai ba akhoi da taw war si sam na maitei singbu kukina akhoi gi genocide taw ge hai ba gi na te ko na genocide si da akhoi gi mating pangsen ba ko si mayam su atum genocide ki pa ne ba ko aduna aina khamba da Manipur ki conflict si sam na conflict oina low ba chum da ban khale akhoi na masi kaitang suspend operation ga si khara phajani yeng bi ba ko aduga akhoi gi akhoi si nongmei dum kapna ri dana ko si ngasi khaba da yauri ke ne bi ga hai ni ko brahma hai ni bi ai jina sai da sum lei bani moi mi chani muk lei hai khoina lai da thi ba da mi chani muk tu numi khumni gi mamang da kapna ki ba da mi chani muk lai hai ko yu gi pambai hai ULF ki adagi di pele machi gi ani du gi kem da ne ba kapsal ai ji adu da kapsal le na de gi khabar ma da mu ngasai gi khoi gi NSN IM na counter charge sama to bu di phajana yauri ni ko logistic and the material support pi re Indian Army na kana haiba ma hairi ba uki da piraga maitei la ro busida ka phan bani haiba ma haire adu yam luba charge na tro akoi chawrak pa ma indirectly khoi na dum hai khra bani platform ke ada hairaga sumadu kanam ta na important low de duga handa NSN IM se khoi thaga ta bangam de mai du buti mangon da sok ba khara lak ba de gi thamak bani adu ta ga su moina haire se khoi whole Manipur gi whole India gi na traga petri gi kana ba kano mani moina pi allegation je India government gi mong lei hidden agenda hai ga da conspiracy hai ga da politics mapa na thole ine sidi Pavada, Theng Masidi, we salute NSN IM salute Tawi, when Haisam Pazi, Aduga Amayaw, when NSN IM high with Maraktam, Kayaga Hakanda, Jagakra, Kamjung is Hydra Kai and Jagakra, the Sildoyani, as from the Bama Sangada, a day in Manipur Sangada, borders. Do this Hatira draw. I don't talk about the Mas International Law the Yadavani, Eliama Siltoboyadeo. Adegi di madu human shield to bushi ate area amang asai loi na movement tawdana madu occupy ke type tawraga madu lai mi sing si ai ta kapani halani ha yada bane ba anaina khabal masi bigger ramification akoina hida panba ya ba law ko ektang minimum kham tang hida akoi international humanitarian law na war gi matam da panga da ba law se masi akoi henna akoi si masi gi matang da khana ba chumren khale natraga di aina khamba da akoi gi maite gi lalholu tu ai support to ba to do kai maite to moina haidi they are fighting for liberation Manipur India gi occupation to hai mo ai Indian occupation to bani maje gi mindu lan soi to hina pu sa to gi bani and we are fighting for the independent Manipur hai ni adu chuma di adu muthat bagi pot ama rom changhel lapam lak ta do adu da anu luri si Burmese ki kari ge swai de elaka da ga Burmese sovereign country ni madu jenta na pan ba army ni pan de different thing ni but different country ni mi adu da India army na chang bot na chang daga sumana mingon da logistic and the material support pi re land di pi do si logistic ka material support including weapon numpolo yaromani adu loire ni ko adu potu Myanmar gi territory sina khalai ni ade India gi territory sina khai adu de khoin aina khamba da UN gumbada UN nate akhoi gi forum am sulari ICRC international committee red cross hai na ko war bu toroga di moi neutral observer oina war gi niom niti chatna bara han yengba ada ina amaka ka haijaraga tamu sang lawre na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PLA ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯥꯞꯅꯕꯗ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄ ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯟꯕꯗꯒ ꯄꯥꯜꯂꯤꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯗ PLA ꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯖꯦꯅꯦꯚꯥ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯒꯤ ꯀꯃꯟ आर्टिकल 3 ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯖꯦꯅꯦꯚꯥ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ 1949ꯒꯤ 1 2 3 4 ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ आर्टिकल 3 ꯁꯤ कमन टू ऑल जेनेवा कन्वेंशन कमन आर्टिकल 3 से अखोई ट्रीटी ने मिनिस्टर है ट्रीटी मनुंग ट्रीटी में याव दुमाइना अमाइ तौब पोटनेब कमन आर्टिकल 3 से मिनिमम स्टैंडर्ड टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द आर्म कॉन्फ्लिक्ट नेबको मसी अखोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ना अखोई निकारागुआ केस से माना दिस इज द जूस कॉज है कैनोबु हाईएस्ट फॉर्म कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ नेबको अदु ओइरबनी हाइग्रबनी मदुगी मतुंगिना लान तौनगनी will fight Indian army by compliance with common article 3 of Geneva Convention and declare tawusi aina khamar whole notice ki lan horiba mayam sida PLA RPF se masi khata neba ana moi sidi am respectable oiba haidi law war ai hai like to yobuduni ko adom da bota sanction basi moina mai haijari badina sumba lal horu amada khut tharak paise okay masi bigger conspiracy mi yawre adegi di kanu su yawe da to group amba ngasai KNB na taba ma PDF sidi khar organize oibani कि कैसाई केने पी ऐसी ऑर्गेनाइज हुई थी कमान से कई में थी बेरानी ताकू दरांग टाइम में सी थी अदुगा अदुना इंडिया गवर्नमेंट कई तौबदी यार मसु मुई याबे कई नो कमान से कना थी अदु ngusai PDF सी खतन कमान से लई मागी एरिया ऑपरेशन गसे मागी खरा लई फजन तौरी मादी अदो PDF यौसलकसे मसी अदुदे मुलुस लईसे आइन खंबदा अखोइगी सिनाउ सिंसु मपानदा मोइगी लालहुरुप सिंगी मोइगी अपुनबा करी वेफेयर सिया अदु सिया गम लेबनी अदोम जु खरा चटलगा why you are interfering this thing and adom adu su room mani adu su sathaba chumbarin khalen okay adu hojikti kogi union minister gi maike dig union home minister gi maike dig masi terrorism nati ana pongdo khrabdina aruga suspension of operation su gi agreement su extend tawdna lakpa kogi march lan khare april lan khare hojik mi thakai jale tha ani makhai si suspension operation si tawribra tawdra hadi masi extend tawdra habagi wafum si thambaga article koi 355 chani chana de khang dum ler par maina suspension operation su chana ribra chana dra khang dum lai ribra habagi hondol yes huzik adugi matang duni ame sahana terrorism nati haise kaigino hakanda unlawful activity prevention eki makhada moji terrorist organization ni nata unlawful organization laukthoi haine man indication pi okay terrorist organization unlawful organization ni haina laukthok yadna ba it means adu etaragati ngasai gi suspension operation da lairamba laitaba mayam singse mase terrorism nati harabni na makhoje chumna kanglu ani gi khana bane zo haire adre kanglu ani khana base nomai kamna khana mayam tawrisi makhoi se khul ngak pa ngak tani haige duribni hadri ethnic conflict ne harabni na terrorism nati harabni khul ngak pa ngak tani adon ngasai gi suda lairamba kanggu do su adraga suda laitaba kanggu ching tam ani makise loina mak moise terrorism nate thong si masi khul ngak pa ngak tani na hain pa yana bagi scope ama aduga unlawful activities prevention act ki makhad ma koi si terrorist natraga unlawful organization natraga miyoi sing ne haibi yadana bagi adum arrangement ama male haibi hum thambiri ozar ROBINDRO kumai yem bibe loina ma khul ngak po iduri bresen si se da aina sum khalak ba hai tai hawudagi sum laksage ahan bada susi kaya kanna luna haksinna khanaramte ya koi pamuyo ba koi su tawnari he dilida wari saraga swain tong tawre 2005 ki kanu ki august tang amadagi army ga leinarakpune ye adui matungda 2008 ki kanu tu da 25th la 24 da august da asoka hotel la tawraga moi ani thona UPF ki amuk ka ki KNO ki amuk tawraga moi koi matam du ki home secretary DS puniana Manipur government ki mau chilaga sign tawnare ye adai sign tawdum sangtok tuna sum satle lae loire tang kuma panda mau marsam de muk sangtok ko dawni sangtok khidre wahai se sigi meeting sida Manipur government ki mihut lak tabana mara mo meeting taw ya dan to ki bani hai bagi pot amasu tai adagi hu ko na tarai se su sida matam du ki government to da India government pressure pi mo ya hon na ba masi Manipur government hauru bana te army ka tawnari ba su do ai koi India government ya bu ro Manipur government ka tarwa koi punna taw minner si hai dum ka do Manipur government hauru bana te ba India government na tawraga Manipur government si namdri ya hon gi bani
adu oragadi moigi manungda hidden agenda amal lai hai pasimti sumubani ba adu khanjan du da hakchinna launa du da khanjan sumain taw kani je khallu da hai bam lai da kanan thajaru du sigi moida kano taw bugi kukizo kangbu sida moi kanom di lai hai bugi pot amadi sum khandi khanna da dante adu hadak ki sahi khara sida khangene hanjalakpa khoi ki kano taw ko lam paktok chak thorakpa da ya kok thok kok sin bayam du ne kanom di lai bu mali hai na di khanna rak pudi ho orak pu matam du ne ada da taw pu ne de ga sai su si ujik ain gi miyeng da di lei tre hai tam ne ran su tak piri du sang dok tra bina ain gi miyeng da di lei tre adu sati janari en lawe bam di khulai pai si illegal arms ngak tane bo idu su ujik ki sida su da yauri ba moi organization sing UP ki makhara lei ba keno ki makhara lei ba moi mayam do moi ne pai ba no moi si legal amta da ti illegal no moi ngak tane illegal no moi pai ko ko chat pa ya process um phari si lambi da lak pada nukti gi phari da police so security force nukti gi phari da adu phaba gi pau si ko ta di singda moi gi kangu si ki kanu si aduna di su je sangdokte haibagi wadani adum chati chanari bo male ade plus seida sudan laiba sing da akoi gi Indian security force na injil laga da traga mateng pangsil laga akoi gi maitei la lolup sing da maitei kain pan bu moi nu ram dong man de sigum ba sing da landa le habagi serious allegation um thok le im de sida aduragadi sugi sima ai sumani sum thamagi mong ama da ure adu masi election lor kan kai tor kadro di khangde amuk sangdorok pas sangdorok tu na sangdorok bus doi sangdorok kan khale adu moi se kuki la lo busi ai khoi na khabor dus phung na ba theng ki bani dongel bing adum pan bi ai khabar phung na bani mane lingkhat pani na sars to na ba lei kukila lo lup se maru ina kari gi nagala lo ba theng na ba age akoi gi naga ga kuki ga hat gi bu su moi kanu budi nagalim ka dai ko nagalim ka se kana lo khang na po ne amro du kukila lo ke ne ne ba matam du gi di ke ne si toroga tongnarim ne ba adagi si tongdar matung sahi khari matung da NSNIMC ceasefire changi doi ne yes 97 sida madu changra ba matung da ne bu si ki su thol ise 2005 ta adi moni yengam ba yab se kuki lal ho bana kuki lal ho bu sem got laga nagala ho bu ka thengna laga nagala ho bu si ma pang ni sundar tana ceasefire dog se bi yar e okay aduna kuki lal ho lup singje su tok selaga moi de mateng pang selaga moi nai hel labde sige khoi gi maitei la lo lup sing su se wari sana se ai bani ngde mai to bu yar pu yai ka na adum ta ka hola moi ka haidinga su lei pot te okay taur me ya pot moi khalam be ya pot se ado hoje moi na khalu me am do hoje loina mak thoi ba thok do wa thok me am sina loi phong do re loi tak tuk ter ku mo ma taw re ba lai hoje ke Honorable Home Minister, Union Home Minister, Amit Sana Hariba, terrorism that the Wari Sanaga Yanabo Pur Kani election Matunda Haiba, Yam Irai Lebu Pumuka Haida is Kainus. See, some that Tauriba Pumsica, some that Tausika, see what is Haris Hanayana. Kadu election guy do. right Nakalani Wari Sanayana Pur, Kati Havaki Kadu Lady, the honest Hanabir Beava, Kadu Misiam Sendo. Ha mama la amatam tu da nimitrani madung da la ka ne mo sul hakte okay adi peace committee semi meeting am bong tong ngam de to ana si oi gi
खुद सिबु याव जाला याव दम से बस इज खन बद जु को की सहारा बने ओके खुद याव जाला है कि चिंगना बम फाव ले चिंगना बसे करगी फाव ले है मतम द हुजि थोइ बा थौदोक मयाम हाइब तारे मसे मथंग मथंग लाकपा आइदी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट नि टेररिज्म नति हाइबि मतुंग अदगी चार्जेस थांगलक मतम द एनआई की चार्जेस ता तौरइब एलिगेशन मयाम हाइब तारे नत्रगा प्रूफ होइना पुतो चार्ज तौरइब मयाम हाइब तारे एलिगेशन हाइजरो की चार्ज मयाम सिंग असि येंगु तारगदी ngasai mayam na chingnari badu madu proof tobugum na uhalle ha badune to swai sida aina athau butla ching athau ngasai gi masi terrorism na te ethnic conflict ni haibani na koi khulai pai base not only ching khatana de tampak to so koi khulngak basing mayam amasu leiri ha batare aduna masi terrorism na te haibasina hairiba any khulai pai riba hadi unlawful oiba khulai nga to oibani koi kano te armory de gi lawgi babu raso amu borbu hairi mayam sing asida yengbe abana kalam bada masi impunity amma pibagi mongdu yeng haidi makoi da yam ka hen ba legal gi oiba action larok tabu ya bagi mieng da yeng bu ya bra natraga ngasai gi mioi kharabu kan thokpa ya na bagi arrangement semba khakte hani yeng ga dori bra kamai tumbi bi ani se koina iting ting na ta khulai pai ba group ani na pa ya de kuki rom site ki khulai pai ba group sina they are organized militant organization and who even koi gi political agreement ama India government ki level changdana sign tawdana yes designated camp hangdana rationing tawdana stipend phangdana leire leihraba group ama khakne ba yes so they have certain binding principles aduga moi si regulate tawraga leiba army ne na lawdweni militant group ne lawdweni yes somna kan gi tampa ki nang na hairiba naha sing sidi spontaneous collection na ko boiro aram by tengol boiro adagi di village volunteers boiro sibu organized group lo sigi bagi command structure kamai to wi kadai de karam kan da tholo kibno kari leige sidi suddenly asai na haiba circumstance ni yada dana mi gi magi human instinct to leibani na survival instinct to leibani na adu tawnana ba self defense tawnana honara pada adu ma man thokpa hita angam angam ba khulai thiraga pairaga da thokcharak pai wari ne aduna pot ani si yam thi khenai ana hojik home minister na tawri pot si di rajnai dwaina maite gi sailom de leriba volunteers khulai pai ba singse masik protection pin na na te si gi nama tong jelaga moina su agreement sai to moina yorga thamakpa mogi proxy army se asi gi immunity pin na namne terrorist organization ne na lautho matam da som da leriba village volunteers da aram bai tengol da terrorist organization lautho pa yana maram kaim leite ba right but asona kan da leriba kangu sing sidi suspension of operation tawdri mamang da di they are considered as terrorist organizations they are considered as banned organizations banned outfits natro adu ma group tu moiga political agreement tor opone adu moi violate tore suspension of operation agreement to moi renew tawdre definitely by default they become terrorist organizations adu gi potu the immunity p the yadre because makhoi na engineer toroga moina silak force mo ibani na and adu the immunity p na hona da sona kan gi vulnerable wangang na ham yam sida taishalaga potu toropo pone wild card entry have yam deceitful oiba decision ni attitude ni moi uldi se similar atopo mana saigi su pack si renew tawdana tha ni hum si adum openly chingi area sing do operate tawrle helise si di India government na deliberately lehen boy na thwe kai gumba agreement sina bind to boy targadi if adu extend tawdre hairgadi by my virtue of magi keno duna su leitraba gumne yes leitragadi mogi mathakta operation tawba phaba punba masan tabane adu kaim tawdana leiri sina di India government na masi thadopam yaure they are letting it exist mogi existence India government na su thado thambam yaure ha sina su indicate taweba yes atopa yam critical obe porong gai haijage ba hojik nation I am na thadorokpa magi statement da reflect tawre si India government na logistic and material support piraga Myanmar manungda operate tawba KNB ga PDF ka da insurgent group singi north east ki leibate insurgent group singi camp sing da lanta hale ai natra KNB and PDF right sigi KNB and PDF se mamang da security advisor na more da SDPO anan harkar matungi more gi police outpost ta pakanba
artillery attack torokibudo khoigi Krishna Tombina Yes, mobile da tong mobile viral da, loidana viral tong orchid. RPG kapsalakna tongkibudo aduda KNB PDF yawen hagibu natra Yes. adu tagadi NSN IM na ngasi tholei ba statement si ga adu matamda asam rifle mating pangbu laki deb siman mam clear oikre ko adu tagadi KNBC both side of the international border da India government na logistic and material support piraga operate to hole habsi kamai landu no state police da attack to hongre on the other side militant group sing the insurgent group to attack to hole adu tagadi masida India government yaude si kamai haidu no it indicates they are involved. They are responsible. Ada hujik live poti kaino. Hanadi miyam na panar misi generally miyam koi shai khakte na all over the nation jo kano da kuki gi group ka maitei gi civilian group ka ani gi marakta communal clash to hairam bane. Ada hujik tholei ba hujik unfold torei ba handaki past 2-3 days this is the unfold torei ba pot sing sina Indian Army ki operatives, NIA and every other agencies yauna tampakta amadi chingi Manipur gi on internal lady ba yamna serious oiba conflict se si lotion na bagi attempt to aduda level effort thada bagi mahuta international boundary do ena moi attention se divert tawri se kai gino haibasi achobo question am laitro why adun takpudi India government ki policy se obviously ngasai khoi ga na su hai dumaina ai koi gi hana Manipur manu operate taro leiba insurgent group mayam se masi gi mathakta some kind of khoi gi crackdown ma tawraga lotion na bagi attempt da moi gi focus adu da leibani na som na kan gi moina hana engineer taro posina pami posi tarak ta dana ona tainana akoi isun lakanda another militia gi spring ama thokjalakidana moina target toriba real insurgent group me amduna sidai da moina changjalaga phani punni or wadi sanin torbudu mai palak tabadagi mogi focus is swai hundu maga international border rom doina charkhraga adum da lan tabrom da chatagi bane adu proxy force in agree neba adu itargadi over the past 1 years May 3 dagi na ngasi phobada som lakandagi Manipur manungda Churachandpur dagi Tenopal dagi Kangpokpi dagi tongan mafam sing dagi mitei civilian sing da lan tahlakriba pot se masida India government is responsible oi roi kamai haiduno they should be held responsible thoiba conflict si driven tawrei se kuki gi tongan ba group me ama season nare se koi khangabana adu hairiba pot sina ngasi mai palatrakan da moi gi sida tharaiba forces me amsina attention je Imphal Valley amadi chingi leriba jaga sing sida pibai mahuta international border on the chalaga proxy army the logistic and material support piraga adom doina Myanmar gi sovereign territory manung doina militant group singi organization ki camp doina crackdown tawbugi thabak doina sat krisina di sona kangi si mai pak tre somda koi nakhai sina tawrse na adom da sakhiba gum baneba adu somda tawmi ba pot su moina engineer tawga tawhon bane haibagi pot amai so yawgne mamdi base is conflict si civilian masen gi oidre conflict si groom tawraga pukhalakpa militant group mayamga miti civilian da lan tahalaga madubu rescue tawnanaba hanagi leiriba insurgent group mayam da changjala yawshalaga adugi cross fire du marakta militancy gi issue solution ge habagi moigi covered intention ama lerambado adu mai palak tabadagi hojiksi hot target to ina chalaga direct militant camp do chalaga proxy army season camp attack tawbane na innocent I am sana haire dana sigi poche reveal tawrabni na adu taragadi Manipur miyam na sukui bada waraga ngauraga misi mina thoga civilian population indigenous civilian population miyam ama victimized tawraga lere isi India government gi just magi counter insurgency operation du assert tawna hona bada khoi miyam si victimized tawbone na akhoi na lawru dum kai lete adu taragadi makhoi gi sijegi decision si law matamda responsible oriba maybe political leaders, maybe mogi officers or be field operator or kangu be everyone must be held responsible. And makoi si koi kaheta re moi si mafam chaba koi court amada moi mathakta koi trial tawru de maram kaim leite moi some kind of war crime mo in statha bra na koi di chingne
Okay, ay uzape manda matam sum le select sida uzar su quickly laksaram gyoja international kind room da hai tare Manipur ki conflict room badagi international conflict area room da sanction bui mami su tai mamang disu hana geopolitics ki angle khara dum leina haram badu ji khara khasum mai seng pui mami di tare hab tare aduna su gi suspension operation extend to da madu gi impunity and immunity pin ke damakta terrorism na te na autorpa ethnic conflict la autorpa and hujik geopolitical oiba wafam sing thongna riba mayam sing asi yenguraga dimasi purely geopolitics ne hana yenga do recommend thambiya hojiki atu mari e leinare geopolitics angle si hu yengmum changi aduga matam su leitam ne am sang hai jero ko ado fire fast akhona khangdo se ngasai gi terrorism na ti na tongna bi wari do adu wari sida amaga ina huji khalak pasi studio se phamaga khalak pi wani akoi NIA na ma charge sheet kasu tawri na ko charge sheet ni trial loiba nate ko na sem go do ni charge thangat pane ba investigation gi report ni mana pi do ada pi basida terrorism nate hai basigi kaino si meaning si atopa man ngasai unlawful activity prevention act si gi makha da mo law thoi hai ni homis na hai se amana mu NIA gi jurisdiction si kaino ka NIA na tawdu si maruina schedule offense NIA si अखोगी NIA N लेको NIA Act 2008 की मखाद ले जबनी मासे अदुना NIA की मखाद शेड्यूल ऑफेंस यावरी मदुदा कइनो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की मखाद तौरम क्राइम की मान थिगत पे अदे सा कन्वेंशन ऑन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट ने यावरी इंडिया सु पार्टी नि अदगी दी इंडिया पेनल कोड की अखोई सेक्शन 121 दे 130 इंक्लूसिव बोर्ड सेक्शन अदुदा वेजिंग वार मुई तो वेजिंग वार नि मोरे तो वेजिंग वार तो कइनो दुबो मोरे द कापी दी वेजिंग वार नि अदे अमाय तो मयाम सी मसी su moto oina central government lokol pe kaino schedule offense da NIA Act si makha da schedule um yauri aduda adu makha da tawbo isni schedule offense ka oiba schedule offense tawta ga di masi central government su moto NIA da sinabain tawina khoina sinaro direct NIA na pair ne adu potu leibani na adu masu kalam ne kalam is ani ni amana mos unlawful activity prevention eki makha da mos unlawful organization lauthoroi terrorist organization lauthoroi hai ne ba adu amana NIA na su moto ju pair hai ne ba adu ya kal suspension operation lai kamu asukam ti kanbiri moina india government si makai khuding maki moi gi protection piri ba sim thamak ba ade amana hujiki do wa je sum id basi kuira bane na propose tok jabadi kwai de phaba solution di war gi kapna ba du di khoina hawa de ko moi combatant mem kapna sun ko ju kai di tawbudu masi khoi international criminal tribunal for Manipur li khatpam chang khoi ICTY ga lai international criminal tribunal for former Yugoslavia ade ICTY na international criminal tribunal for Rwanda the international criminal for East Timor su lai gare ko sumai taw the Manipur gi international criminal tribunal ama quite probably United Nations Security Council taw da bani UN Security Council sangoi lai tre ko kai ro khu war si manu manung da praja kai ga genocide ki adu wafam di hendo kanda Brahma gi territory yauk salai ne si di last soira ga thi Brahma gi India conflict ola ka doi aduga lalho ani kapna ba si di non international armed conflict ka web international law aduga ngasai laiba ani kapna ga international armed conflict ka ko doi hoji bokti non international armed conflict on lairi ba ko laiba si who knows anytime si international armed conflict olak pasu yai aduga quite a proper solution di akoi da athou na hayo do mana war crime tribunal this is only solution war crime tribunal or ga am ka tanga war crime tribunal kan mapang se kam kan ga kan da individual criminal responsibility who ba high president oigara prime minister oigara home minister oigara army ki general oigara individual criminal responsibility adu kwai sati or magi di individual criminal responsibility nataba akhoi gi universal jurisdiction criminals any jaga da phanga ba adu gi country to phaga trial chatha doini ar masi gi si president lai khudom haibata akhoi gi Yugoslavia gi mamang da president oiramba Slobodan Milosevic se war crime tribunal na president do president ju masi punish tawri ni ma jail sigri ni khangam da life imprisonment adagi adi hendok to na ngasai gi akhoi gi Augusto Pinochet and Chile gi dictator du London da ma medical treatment taw chatpada ma di war crime taw thokhraba ada kana Chile da taw thokpagi ma sa ada trial tawri in London da high the universal jurisdiction wherever criminals found any country's jurisdiction to try and punish the criminal name and I khamada war crime trial tauba this is only solution ni madom daga su aku uba chumring khal war crime ki trial to na ba tribunal ama lehen ba maro ni UN gu ma yon ba ne du UN ki tribunal ga hang ba khopadu India na su madu adi center na ga ni India madu pam ba kitang wat kani habta re aduna uzada matam sulu sil tu uzaro bidar laksani uzaro bidar khoi internationally ton ba laibak sing gi oi opinion lak pa US te be UK de lak pa khoi gi Christian community ki maiti da mathak ta Hindu maiti sin attack chatha bi hai ba gi narrative ama international community the gilak pam le re heptare aduga within the country dana hari balla iba report me amdu India na su hari ga mena su center na su madu
outrightly reject tawi madu adumba aran wafam ne haidana haidi communal gi oiba haidi religious gi oiba pot kemta leiti haidana adu amu whereas amu sida mo halakan local context la kan na moji khuji hairi jina masi valley dagi laukar ki banat amari dagi lau khiba no moi myam singa sina cookie zogi mathakte attack cha tha bogi lau gi bani na ta season ayana harak pata ragadi zik leri pa proposition singa sai global arena da leri pa wafam do harak mara mong da haidi ultimately victim se cookie zo khaktani religious ki bu ogira natraga violence ki bu ogira haibu gi wafam se mapandana religious oiba manung da sanga gana violence nongmai kap is only valley de kap aduga ching de kapak taba ching de di nongmai pai bam taleram da kapai maru ase ainia ba maru atagi mong das main adugi film da la have tare aduna globally amadi locally thami ani se adum chamana ni yengbi abramna religious na hajab targa su amana am gi oina haiba targa su kamai thambi da sari ga haide re se ras oi put yaw male na haibu gi put am ga lai se sai de tarak bai wani da anu wase akoi gi supreme court na akoi gi inquiry commission sim gum da sim tang maduna ka hin kamai puthupir ka dawno oi tawudi madu commission du da mayam ne affidavit hazal ko akoi ju kanu to mayam yang lawa mayam sarugi affidavit thabiram gane khalle ai moi commission gi try kanu tor ko tam da ngang na kane khalle puthu da kane si gi mayam chle mukse madu moi tabi roitra moi tabi ga masum da sat khargat taw gani phar diam ta to ja di ko mi se phar ta mi yam to ja ni ada masi yam da tholupa asingbodo phongdokbo chino na ai bane khata thamjani haiding ai jino propaganda se auto ko mayam tawr ko sat khrab ne la khrab ne ba sengdok ne ro da du are ma ta da sum sak khrab hojik propaganda oidro hojik charge sit oina lak bai bisi charge se ko to thagat padi hai ma du for against general ko matam to oi diena la ka do podi lan mu ko dan hori no mai tha bu kan na hori no ngasai gi kadu gi turbung gidara ka forest office ka mai tha bu kam ka tha gi no no mai la moi hale hai government ki kano da lai bar record ta da akoi gi police ai khang de am de khang de no mai la ku se chojapur na hale ba no mai la ku moi hale adu ji moi ne sa story do su puthong na ka da ma do matan da arim bata ga ba chana bi ara do pot oine khalle ba ado matam du ngai bata okay matam khara ngai bata re do ju honglali ba narrative mayam sing yeng rugadi yes chingnari bu do am khata na sai make single have ni war crime tribunal link ba khalu ni hai do line ba method am lere hybrid tribunal hai hybrid di national court dum trial to ba india gi court sem ado trial to ba mapan gi intervention external mapan kem yaro sidi cambodia da east timor da ade herzegovina da hujisa thari ba masi du masi gi mechanism le ba india gi court national court nam to ba aduga ma international law du di chatna ba amaina kai da lei cambodia da east timor da herzegovina huchawi adu madu su propose to be ai hajaba ma he wayan ga do just to ma chena ra kan da mai court to kamai wayan do no right ano just to guilty way was koina tawise moi mathak kana wayan video no kwai matha sai okay kana willing oigada ge kana na tawning gadori bage masi ge tribunal ama international crime tribunal hang ba khotpa ro ka sing ba kari no khangdo no hona ba habsi madu gi willingness ama madu tawdaba yade masi tawgadabani habagi willingness ama mathak ta adu madu gi political will do kana da gi lakata ge habsu yamna chawba question ama ogina abne adu honglali ba asing bu durik tangdang ba khangdri masi gi asing bo wafam madi lakine adu hoji phau yonadi honglali ba mayon si yenguraga di development life sin mong orga di one sided oiba international gi narrative am leris maina ko gi national gi oiba one sided oiba political as well as tongan ba area sing su madu gi narrative am lakpa gi mamitari madu gi narrative to na community am bu victimized to ba community am bu demonized to bagi wapam arak targa di justice to karmaina phangada gi habagi am chawo wahang ni wahang dogol rana ngasi gi oinadi koi Manipur files ki edition se batang shalo sinjarge ngasi gi edition su mupum phan gi tamakta ozaro bindro oza premananda amadi atho boro bisna amaka tha sapano chari appreciate your joining lorana ngasi gi edition se karam to bi bagi khotakan dir pi agani ko gi tongan ba SKTV Manipur gi social media handles ngasi da join to biraga comment amadi feedback tha bir pi agani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Razwan signing off karunjari